Salubonani lonke bathandekayo. Sithanda bona samukelane kulesi sifundo salamhlanje, isifundo se-12. Okhuluma lani umfundisi uG Mlilo. Nginxusa abangane bami labo baziveze. Salubonani balaleli lababukeli. Okhuluma lani ngumfundisi uKhumalo. Salubonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Mina ngumisi Siboneni Mhlanga. Abukeli labalaleli liyabengelelwa kuzo zonke izindawo. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Sanxusa leli thuba ubana sibe lo mthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukusinikela inye ithuba njalo ubana sifunde okunye ngoJesu esikukhulekelayo uMoya Ingcwele. Phathisa thina esizathi ukuphakulula sona sisifundo, sinxusa amandla kaMoya Ingcwele ubana uphathise labalaleli zona izisifundo zisifundisa ukuma ngezikhathi ezinjengalezi. Siyabonga Mlimi ukusinika amaqiniso alesi sikhathi esikucelayo kukho konke, ikubana kungabi yize ukuphatheka kwethu sibe khona embusweni wakho ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Bathandekayo, isintu sakithi sithi sona okungapheliyo kuyahlola. Isihloko salamhlanje sikhangela izihlakalo zokugoqwa kwalomhlaba. Izihlakalo zokuphetha lumhlaba. Kanti ke indinyana yethu yokufundwa ngekhanda sifumana kuZakha 23 esincane 23. Ngiza kucela bana asibalele. Thenga iqiniso ungalithengisi. Zuza ukuhlakanipha lokuzikhuza lokuzwisisa. Siyabonga. Asike siqaleni ngokuhlaziya ngesihloko salamhlanje, izehlakalo zokugoqwa komhlaba. Kuyini okufika engqondweni zethu nxa sikhangela isihloko esinjengalesi? Mina kimi mfundisi kufika ukuthi izinto zonke esizibonayo lapha emhlabeni azikumi phakade ngezidlulayo. Bese nguletha futhi ivini kunkambo esilayo emhlabeni lowo. Kwesinye isikhathi siba lenkambo ebuhlungu kakhulu eyokuthi size sisehluleke ukuthi sibhekane lekusasa sithini. La nxa impilo ingene ebunzimeni obunganani, nxa ngizwisisa isifundo lesi ukuthi umhlaba uzadlula, kuyangiphi ukuqinisela. Futhi la nxa kungaba mnandi kangakanani, kuyangipha ukuthi ke ngithi khwimilili. Ngicabangisise ngokuthi nxa lokho engikukholisayo emhlabeni sokwedlule, njengalesi sifundo sisithi kuzadlula, ngiyakuma ngaphi? So kungipha kuhle ukuthi ngibone impilo ngelinye ilihlo elizwisisa ukuthi hayi into zonke lezi kazimi iphakade. So kungenza ngilungiselele iphakade esithenjiswe lilizwe likaNkulunkulu. Kungenza ngilungisele iphakade esithenjiswe uNkulunkulu. Omunye uthini ngesihloko sona sesifanayo? Khona leyo umcabango futhi Nxa bekade kuthintwa lapha ngezehlakalo zokugoqwa komhlaba. Kusivezela ukuthi phezulu kwakho konke usethethe okunye lapha Mrs. Mhlanga. Umhlaba lo uzagoqwa. Nxa uzagoqwa izehlakalo zakhona ezinye sesizibonile, imikhuhlane, indlala. Nxa kuvele kuthintwa indaba yokugoqwa komhlaba, khonokho kuyachaya engqondweni mfundisi nxa sikhangela kathesi ngendlela kuba lobunzima ubunzima obuphepho ezibakhona. Iziphepho zempilo sezikhona nxa sikhangele kathesi. Even umkhathi siwukhangele. Kuke kwasivelela okunye okuningi kwakhona sizakuthola lapha nxa sizakuqhubeka. Ngibona uKhumalo lapha. Yes. Hayi bengisithi mina nxa ukhangela isihloko sikhuluma ngezehlakalo eziye kugoqweni komhlaba. Kimi kufika ekutheni okay, zikhona izehlakalo ezenzakeleyo njalo ezenzakala khathesi. Yes, kuthi ukuthi zikhona ezezagoqa umhlaba. Ngoba isihloko nxa sithi khona izehlakalo zokugoqa umhlaba. So kuthi ukuthi zikhona izehlakalo ezizayo ezizakwenza ukuthi lezo zehlakalo nxa sezifika umhlaba ugoqwa. Nxa kunjalo
kudingana silungisele njani njengokutsho kwesikhulumi sokucina lapha asibe sicabanga ngakho nokho asikuhlanganiseni le ndinya ufunda wekhanda ke ukuthi thenga iqiniso ongathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda sikuhlanganise njengamafitshane. Mina nxa ngikhangela le ndinyana leyi nginanzela ukuthi indinyana isivezela ukuthi nxa izehlakalo zikhona ezizagoqa umhlaba kuzadinga ukuthi sizwisise iqiniso. Iqiniso elile lizasinika ukuhlakanipha lokuqonda. Hayi siyabonga kakhulu. Ake ngikhangele uZaga 23 sevesi ka 23 lo John 8 verse 32 ukuze sihle sephambili ngendaba kaZaga 23 ehle yaba yindinyana ukufunda ngekhanda. Lo John 17 verse 17 akusibalele lana sibalile uZaga 23 akusibalele John 8 verse 32. Ngakho ke lizalazi iqiniso njalo iqiniso liza kulikhulula. 17 verse 17. Yeah. Bangcwelise njalo iqiniso ilizwi lakho liliqiniso. Angeke ngibambe khonapho sisacabanga ngalama verse sikhangela bana amumetheni u8:32 uthi lizasa iqiniso kusiza njani izalikhulula angithi bangcwelise ngalo mana sangakakhulumile indaba ngifuna ukubana sike sibuyele emuva mbijana kuloko indatshana okubalwayo laphana esikunikwe ngulokhoza ngumlobi okukhuluma ngomntwana leziphepho lendlela okumele ayifika ngayo ekhaya kuyini esekufundayo ngokuchaswa kwamlobi maqondana lalezi zehlakalo na sibese sibuyela kule verse esiqambileyo. Actually mfundisi umlobi nxa esivezela isifundo lesi uveza ngendaba yomntwana ethize owayemela abuye enkhaya kodwa kwasokuvuka iziphepho kwawa izihlahla kwa izifula lapho kwamele ahambe khona zaba lamanzi. Yes, kwasokusithi khona umakhelwane eceleni ke ekubona lokho wasekhuluma lo bani loyiso umntwana ukuthi khona ke angatextela umntwana amnika ama details ukuthi khona enye indlela angayilandela angabhoda ngayo okuzamncedisa kanjani afike ekhaya. Now so nxa sesikunanzelela umlobi abeseveza ukuthi khona ke kulezi phepho sona esikhuluma ngakho ukuthi esizayo njalo esizagoqa umhlaba. Kanti ke phakathi kwalesi siphepho sesiqathanisa lalama verse esiwafundileyo. Now iBhayibheli ngoba kukhulunywa ukuthi khona ke lizalazi iqiniso. Now iqiniso lizalikhulula. U17:17 asekhuluma ngokuthi khona ke bangcweliswe bebahlambulule bahlukanise ngeqiniso. Ngoba ilizwi lakho liyini? So kusitsho ukuthi khona ke iqiniso leli yilo lizasincedisa ukuthi khona sidlule phakathi kwalesi siphepho esizayo esizangena kiso nxa umhlaba usiyagoqa. Njalo ke sithola ke lapho umlobi esiveza ukuthi ke kuyinjongo kaJesu actually ukuthi asilobele ilizwi lakhe eliliqiniso njengalo ubaba owatextela indodakazi yakhe ukuthi khona ungahamba uhambe so uzaba safe uzuziyefika ekhaya. Yes, so sithola ukuthi iBhayibheli yilo ke elisiza sincedisa ngeqiniso lalo ukuthi singahamba njani through isiphepha lesi size siyefika ekhaya. Ngeyindlela singathi iBhayibheli GPS. But nxa ufundisa ukhumalele ethalo ukufundisa imfikelwa yilokho esilakho futhi ensukwini zokucina. uSathane empini yakhe enkulu usenze abantu iBhayibheli bangalamukeli njengelizwi likaNkulunkulu. Abanye bathi ngamalaja into zayizolo zadlula kathe sesikhuluma ngomoya oyingcwele. Amalaja igama elikudlule. Alright. Abanye mfundisi abalamukeli sibili completely.
bese ngicabanga ukuthi esiphephweni esizayo Yeah. indlela izakwaziwa njani ngoba anishiyabona ukuthi umlobo uvezile ukuthi kakhulu isiprofeti sika Daniel noSambulo yi-GPS eyokuthi kuphela kwesikhathi kuza kuba nje kube nje kodwa lina thathani lindlela. So ngilombuzo ngoba okuningi ku Christian world imfundiso kaSathane ukuthi isiprofeti lesi sivaliwe. Yayibona ndaba ukuthi into ezesabekayo ezingazwisisekiyo ezivaliweyo but ngiyayizwisisa ngiyasizwisisa isifundo leso ukuthi nxa umlimi esithi le yimap okumele ukuthi isitshengise ukuthi sizakhona la singene la kungavuka lokhu thina sithathele indlela. So isikhuthazeni la sokubalaleli ukuthi ake sithatheni ithuba lokuthi adithi isiprofeti kulesifundo esasifunda umfundisi esasichasisa ukuthi isiprofeti sichasiswa njani sizwisiswa njani asizinikeni i-challenge njengabalaleli labafundi beBhayibheli ukuthi sike sizwisise indlela kaNkulunkulu ekupheleni kwesikhathi okufanele siyithathe ngoba singala sisamukela inkohliso kaSathane ukuthi into lezi zivaliwe kuthi ukuthi ekhaya ngeke sifike ngoba indlela kasoze sibe yazi phakathi kwestorm. Yes. So actually ngiyathatha khonapho ukuthi kungani uSathane esenza ukuthi abantu babe lalowo mcabango ukuthi khona ke iBhayibheli lingamalatsha abantu bangasondeli ngenxa yokuthi uSathane uyakwazi ukuthi iBhayibheli liyamveza njengomqambo wamanga iBhayibheli liyaveza amacebo akhe ukuthi kuyina kujonge ngempilo zabantu so iBhayibheli liyamveza yikho esenza yonke imizamo ukuthi iBhayibheli abantu banganjani bangayibali kanti vele imisebenzi kaSathane lo msebenzi kaKristu maqonana namaqiniso kumi njani? Nxa sichazelwa lapha kumpikiswane lenkulu esiphakathi kwayo sivezelwa uJesu yena uyikukhanya uliqiniso. So singaya kuJohn 8:44 isitha siletha amaqhinga uSathane ungumqambi manga ungummangaleli futhi wabazalwane konke akwenzayo kuphela kithi thina njengabantu bensuku zanamhlanje ukuthi aphunga ukuthi ukhumbula into ozenza izolo nxa ekukhumbuza wena usela thuba lokufunda iBhayibheli susesaba andisikhuluma ngesiphepho kulokuthi wena ufunda iBhayibheli lami ngizifundela iBhayibheli ngigxile eqinisweni likaThixo. So singafunda iBhayibheli njengoba sikhuluma izithintile sithola isivikelo esangempela ayikho isivikelo kuphela but isivikelo sangempela. So iBhayibheli isivikelo sangempela. Yes, actually andisikhuluma ngesiphepho uzananzelela ukuthi nxa kulesiphepho kuba khona umnyama omkhulu kuba khona umnyama kuba le confusion kuba lokwesaba nxa kulesiphepho. Now kusitsho ukuthi khona nxa sikhuluma ukuthi kulesiphepho esizayo kuyabe sokulomnyama so kungasazwisiseki okuliqiniso lamanga so yikho ke iBhayibheli yabe siqhakathekile njengoba umlobi esiphile laphana uMahubo 119 verse 105 othi khona ilizwi lakho liyini liyikukhanya endleleni njalo liyisibane enyaweni zakho so lizadingakala kakhulu iBhayibheli ngoba liyabe mele lisikhanyisele esiphepheni. Asike silikhangelele iBhayibheli esikhulunywa ngalo lo lendlela avela ngayo u2 Peter 1 verse 16 kusiya ku21 uthina ukusibalela. 2 Peter 1 verse 16 to 21. 1:16 to 21. Sasingalandeli izinganekwane ezaqaliswa ngokuhlakanipha lapho silitshela ngamandla langokuza kwenkosi yethu uJesu Kristu kodwa sasingofakazi wobukhosi bakhe ngoba wamukela udumo lenkazimulo kuNkulunkulu uBaba lapho ilizwi lafika kuye livela enkazimulweni yobukhosi lisithi le indodana yami engiyithandayo ngiyathokoza kakhulu ngayo. Thina ngokwethu salizwa ilizwi lelo elavela ezulwini silaye phezu kwentaba engcwele njalo ilizwi labaprofeti seliqiniswe kakhulu njalo kuza kuba kuhle kini ukuba lilinake njengesibane esikhanyise endaweni emnyama usuku luze luse lendosakusa ize iphume ezinhlizweni zenu
phezu kwakho konke kumele liqedisise ukuthi akukho isiprofeti sombhalo esavela ngokuchasisa okungokomprofeti ngoba isiprofeti kasizanga sivele entandweni yomuntu kodwa abantu bakhuluma kuvela kuNkulunkulu beholwa ngumoya oyingcwele. Amen. Amen. Isiphi isiqiniseko umpostoli asinikeza sona mayelana lesi prophet esifunda ngaso la? Njalo futhi yiwuphi umfanekiso awusebenzisayo ukuze abonise ukubaluleka kwelizwi kaNkulunkulu leli lesiprophet na? Indaba ekhulunywa ngumpostoli Petro lapha mfundisi ukhuluma indaba eyenzakala kuMatthew chapter 16 uJesu ekhazimuliswa entabeni. So uNkulunkulu kuthiwa uJesu wathi ekhazimuliswa kwasokuvela uElijah loMoses. uNkulunkulu wasekhuluma ezulwini ukuthi le yindodana yami angisho. So umpostoli yes uPetro kusinika ukuthi ilizwi likaNkulunkulu la confirm indaba kaJesu. Ngoba mfundisi uSathane ensukwini zokugcina angakufuniyo indaba kaJesu kafuni kuyizwa. IkuPetro esithi sikhuluma ngendaba kaJesu lokuza kwakhe bese singakhuluma ingane kwakhe ngoba thina ukuthi uJesu ungumsindisi uJesu indodana kaNkulunkulu sazizwela ngezethu lezi. Silobufakazi obubambekayo ngoba uNkulunkulu ubaba waconfirma ukuthi uJesu unguye and so kusinikani abe seqhubeka phambili anti uthi kuyaziwa uthi yazini lokho ukuthi leli lizwi kalizanga ngentando yomuntu. uSathane ufundisa mfundisi ukuthi lokhu kwabhalwa ngabelusi kwabhalwa ngabantu abanjani okunye kuthiwe izinto zamakhiwo but leli lizwi lisitshela ukuthi lo ngumlomo kaNkulunkulu. Abantu bafunzelelwa ngumoya oyingcwele baveza intando kaNkulunkulu ebantwini. So abe sesithi kuverse 19 leli lizwi yilo elikhanyisa emnyameni. So umfundisi ukhumali kwathinta indaba yomnyama ukuthi kungasuswa ilizwi likaNkulunkulu vele kusala kumnyama mfundisi ngoba yiyo asiyazi indlela kasoze siyazi kodwa uNkulunkulu usinika ilizwi ukuthi kube yiyo iGPS kube yiroad kube yimanual yokusi-instruct ukuthi sibuyela njani kuNkulunkulu. So kusinika isiqiniselo sokuthi samukela ilizwi leli njengelizwi likaNkulunkulu esinika direction asila sizathu sokulidawuda. Lokho engikhanyela ilizwi kaNkulunkulu kuzaba lesikhathi sokuvivinywa esikhulu kakhulu ngenxa yokholo lwethu. Kambe silungele yini ukuma ngesibindi ukuvikela imilayo kaNkulunkulu lokholo lwethu na? Njalo ke sikhalela ilizwi kaNkulunkulu kuyini okuyaba isivikelo ngaphandle kokuthi ingqondo zethu zijule ekufundeni ilizwi lokuthi kukho konke umkhuba okumele sibe lawo njengabantu ngivuke ekuseni ukuthi ngifunde iBhayibheli njengomuntu emasimini ngihamba ngiphethe ikhuba ngihamba ngithwele konke. So lathi lapha kubabukeli labalaleli ukuthi iBhayibheli kayibe yiyo esitshona ngayo silale ngayo ngoba iyasincedisa ukuthi laloba sokufika ubunzima awuphumputhi into vele oyijayele kuyenza inhlala yenza kuba lula ukuthi uyikhumbule masinyane but into oyitsheliweyo ichiyene lento ohlala uzifundela. Manje ingozi esilayo sorry mfundisi kulokho okukhulunywa ngumaphosa ingozi esilayo ukuthi umlobo usinike isicaphuno lapho uthi uSathane uzakwenza yonke into wonke amaqhinga okumisa abantu ukuthi balifunde iBhayibheli. Ngicabanga ukuthi imbukeli lo mlaleli la uyayibona into leyisenzakala kweyakho impilo lapho yathi uthawa iBhayibheli uyathi uyalifunda iBhayibheli mfundi sulele kumbe ulifunde usalungalizwisisanga ukuthi kanti vele kuthini kumbe ungalibambi uyabulidobha kuphela lithinta ithi ususiye echurch nxa silifunda siphonga uthatha kusafeface ngoba sijahile impilo yethu ibhizi kakhulu ukuthi siyehlule kuzinika ithuba elizweni. So mfisa ukuthi sizuze ichallenge njengamaKristu ukuthi istorm lesi singakafiki hayi mfundisi asizikeni asitholeni ukujula elizwini. Umoya wesiprophet uthi
abaza 45 ansiphiwe la uthi abakwenelisa ukuma phakathi kwesiphepho lemdumo lembane kunkohliso yokugcina yilabo kuphela kathesi istorm singakafiki abazazi gcila elizwini baphile ngo thus says the Lord ngoba mfundisi anthi uyakhumbula ukuthi ithuba esake sakhuluma ngale lomnyama abantu kwasuswa ilizwi kibo so imbali zaziphinda even iBhayibheli leli physically lizakwali ukuthi mina ngibe lalo wesi ukuthi silichunyayelwe ilizwi so uNkulunkulu kasinika amathuba okuhlala phansi sitadiche ilizwi silifihle enhlizweni zethu Sister White uyasikhuthaza ukuthi ake sikhomitheni ama portions of scripture into memory usiya lapho yakhona uyameditate uphila ku-presence kaNkulunkulu so umlimi kasisize iBhayibheli libe senhlizweni zethu ukuthi lingaze lidestroy leli but nilalo enhlizweni ngiyaphila ngalo ngoba kuzamele phakathi kwestorm siqhubeke ngohambo engesithunganyelwa lelizwi hayi awuphindwa kabili yes awuphindwa kabili ufuna ukuthi hayi ngibona ngani uyichaya ekhanda ngoba actually ebemfuna ukufithizela phela kukodwa yikuthi uPetro uthe khona asongane kwazi le into esikhuluma ngayo yes lobufakazi so kusitsho ukuthi njengoba nasizama ukuthi sikuhlanganise lesihloko sokuthi ukuthi izehlakalo zokugcina ezokugoqa umhlaba kuthi ukuthi khona kuza kwenzakala istorm kumbe isiphepho lesi asoze sichaye iceleni sizafika yikho ke efithizela lapha nodadewethu ukuthi khona ke iBhayibheli yiyo ezaba isivikelo singagxila kiyo ngoba yona ikukhanya izakhanyisa eminyameni aseniphambili ngale ndaba ngalezi zehlakalo ezenzakala ngesikhathi sokugcina sike sikhangele uSambulo ngo14 verse nga12 sibe sibale labaseFeso ngo4 iverse ngelika 30 wona lama verse amabili sike sizibona wona athini siphuma lani kulama verse amabili Sambulo 14 verse 12 lokho kufuna ukuqinisela lokubekezela kwabangcwele abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu 4 verse 30 oka Efeso njalo lingamdabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu elabekwa ngaye uphawu lwelanga lokuhlenga labe ngawuphawu lwelanga lonjani incwadi kaSambulo ithinta ngokubekezela kwabangcwele kuyini okuthintwa yincwadi yabaseFeso maqondana lalabo abangcwele kunesekuzwayo obalungisela lelo langa lokuhlenga lelo langa lokugoqwa komhlaba now siyabonga mfundisi engikuthola lapha mina ukuthi iBhayibheli ichasisa abangcwele ukuthi khona ke babukeli labalaleli abangcwele ngabanjani ngabagcina umthetho kabani kaNkulunkulu njalo bekholwa kubani kuJesu bethembekile kubani kuJesu so ngabagcina imithetho kabani kaNkulunkulu bekholwa kuJesu then uEphesians 4:30 abese kuhlanganisa ukuthi ke singamdabukisi ke umoya oyingcwele ngoba nguye sabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga ngombe kuze kube lusuku lukaJesu now so kusitsho ukuthi kona abangcwele bazadinga ukuthi bafakwe uphawu ngoba lona uphawu luyabe luzoveza ukuthi laba ngabakabani ngabakaNkulunkulu kumbe ngabakaSathane so ukuthi ke nxa sikhangele isiphepho lesi esizakuza kumele ukuthi uNkulunkulu asilungiselele ngokusiphawula ngokusifaka ini uphawu lwakhe lo babili nihlezi ngilizwa umyethana ungincede siyethwala ukudla kwenkomo zami lawe kambe uphawu lwakho luyafana lophawu lukaMaphosa exactly so yikho khona lapho ukuthi uphawu luyancedisa ukuthi khona ukwazi ukuthi ezikaMaphosa zilaluphi uphawu ezami zilaluphi uphawu vele ezakho Maphosa zilaluphi uphawu uphawu ezilalo umnikazi oyimi so uphawu ezilalo uyaveza ukuthi lezi
inkomo ngezikamaphosa ziphawuliwe zehlukene. Still uphawu lakho ngokwana. Hayi wotaqedisa. Yes siyabonga. So mbona ngani ke yikho khona nxa ukuthi khona abangcwele bazaphawulwa. So umoya oyingcwele nguye owenza lo msebenzi wokuthi khona anjani asiphawule kumbe asigxilise eqinisweni liphi eliyimthetho kaNkulunkulu. So yumsebenzi kabani kamoya oyingcwele ukuthi anjani asiphawule uphawu lukaNkulunkulu mhlawumbe sizaluzwa ukuthi lubonakala njani. Yeah, asesikhangele asizuyibala le Exodus 20 verse 8 to 11. 20 verse 8 to 11. Sizayibala maybe yeah, ngosibaleni. Exodus 20 verse 8 to 11 akamanengi. Exodus 20. Yeah. Lapha sidinga ukuthi iziphi izibonakaliso zophawu eziqukethwe emlayweni weSabatha. Khumbula usuku lweSabatha ulugcine lube ngcwele. Right. Uzasebenza izinsuku eziyisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Yeah. Kodwa ilanga lesikhombisa liyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngalolo suku ungaphathi umsebenzi loba ungonjani wena le ndodana yakho le ndodakazi yakho lesisebenzi sakho esesilisa lesesifazana. Yeah. Ngitsho lemfuyo zakho loba izihambi ezikwethekeleleyo emzini wakho. Ngoba ngezinsuku eziyisikhombisa uJehova wenza amazulu lomhlaba lakho konke okukukho. Kodwa ngosuku lwesikhombisa waphumula. Ngakho ke walubusisa usuku lweSabatha walwenza lwabangcwele. Kuyini esikufumana kuSabatha okuphawula uphawu kaNkulunkulu lamandla kaNkulunkulu? Uphawu mfundisi umlobi usithe ibaleli lithi uphawu liyasetshenziswa lujintshaniswa even le sign. So uthi uphawu kumbe isign imark kufanele ukuthi ibe lezinto lezi ezintathu esizithola ku commandment number 4 yona lesanda kuyifunda. So uthi okokuqala nxa kuphiwa umthetho kumele sibe lebizo lalo onika umthetho. So ku commandment lesitholayo sithola uNkulunkulu enguye onika umthetho. Yikho isithe usuku lweSabatha lulusuku lwenkosi uNkulunkulu wakho. So abe sesithoko esibili kuyamela ukuthi kusayini yakhona kutholakale i-title kumbe i-authority amandla alo onika umthetho. So unikile lapho ukuthi uNkulunkulu lowo ungubani uyini wenzeni uyi-creator ngoba nguye owadalayo edalani abeseveza ke i-territory lapho loni kumthetho abusa khona. So esikuthola ukuthi uNkulunkulu wethu owadala izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukikho nguye okufanele ukuthi akhonzwe. So yikho esithola khona ku commandment yesine la uphawu lukaNkulunkulu. Yeah, lokho asikutholi kwamanye ama commandments. Yikho ubona mfundisi ulaka lukaSathane luthelelwe le commandment because anti siyazwisisa ukuthi impi eyaqalisa ezulwini yayiyimpi phakathi kokuthi okufanele akhonzwe ngubani njalo okufanele esatshwe ngubani. So uSathane ulwisana lawo wonke umthetho ozabeka uNkulunkulu acace njengoNkulunkulu yena yedwa wadalayo onguye ofanele kumele ugqibele lo uyawugqibela la namhla uyawulwisa lezulwini wathi yethe umthetho awuncedi ubuya lapha futhi ulokhe esifundisa into enjalo. Ngesizathu sokuthi angasilethela imfundiso enjalo uNkulunkulu kasozaziwe oweqiniso. So sithola impawu zenzo ezintathu zitholakala ku commandment yeSabatha iveza kabanzi uNkulunkulu la lokho akwenzileyo le territory abusa kiyo. Uma siqathanisa uSambulo 7 verse 1 to 2 simqathanise lo Sambulo 13 verse 16 kuya ku17 kuyini sikutholayo maqondana lo phawu lukaNkulunkulu lo phawu olungasilo kaNkulunkulu wesilo?
khuluma ngifuna utabale. Ya engabala u7 verse 1 and 2. 7 verse 1 uthi yena emva kwalokho ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba zivimbele imimoya emine yomhlaba zisenqabela loba yiwuphi umoya ukuvunguza elizweni loba elwandle loba kwesinye isihlahla. Ngabuya ngabona enye ingilosi isiza ivela empumalanga ilo phawu lukaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngelizwi elikhulu ezingilosini ezine ezaziphiwe amandla okulimaza umhlaba lolwandle isithi 14 verse 14 verse 1 yes. Ngabuya ngakhangela khonapho phambili kwami kwakule wundlu limi phezulu kwentaba iZiyoni lilabayizi 144,000 ababelotshwe ibizo lalo lelikayise emabunzini abo. Right. Usamfuna ke uSambulo 13 verse 16 to 17. Sambulo 13:16. Abisithi yena lapha verse 16. Njalo sabamba abantu bonke ngamandla, abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhulileyo kanye lezigqili, ukuba babekwe uphawu ezandleni zabo zokudla loba emabunzini abo, ukuze angabi khona ozathenga kumbe athengise ngaphandle kokuba elophawu lolo olulibizo lesilo leso loba inombolo yebizo la. Nxa siqathanisa amavesi la u7 verse 1 to 2 lo 14 verse 1 simqathanisa lo Sambulo ngo13 verse 16 to 17 sifumana ni ngoPaul kaNkulunkulu lo Paul lesilo umuntu engalwamukela ngaziphi indlela na? Now esikunanzelayo mfundisi ukusukela kulokho udadewethu akukhulumileyo lapha ngoPaul kaNkulunkulu olulisabatha ngoba iBhayibheli sivezele ukuthi isabatha luphawu lukaNkulunkulu ngoba luyamveza uNkulunkulu njengomdali wadala izulu lomhlaba njalo nguye ongumnikazi wezinto zonke. Now nxa sesifika ngapha kuSambulo seveza ukuthi lolu phawu lukaNkulunkulu abantu bazafakwa emabunzini. Ibunzi limele ingqondo. Now limele ingqondo njalo lapho kwenziwa khona izinqumo zonke ama decision. So ke umuntu ke kuyamela ukuthi khona amamukele uNkulunkulu ngechoice yakhe engaphoqelelwanga kodwa ke amamukele uNkulunkulu abesefakwa uphawu. Kanti ke uSambulo 13 kakhulu ukhuluma ngezilo, right? Ukhuluma ngesilo sokucina ukubana kuyini esizakwenza. Sizakwenza ngeforce ukuthi abantu bamukele uphawu either ebunzini kumbe esandleni. Now yikho esikuthola lapha uphawu lesilo lwamukelwe esandleni kumbe ebunzini. olukaNkulunkulu lwamukelwa ebunzini kuphela. Now isizathu salokhu kuvezwe lapha ukuthi khona ke iphawu lesilo lubuya ngenxa yokuthi khona kuyini isile sizakwenza. Now esizakwenza ukuthi khona one abantu bazamukela amanga la kaSathane ukuthi khona ke uphawu lukaNkulunkulu ngolunye olungasosabatha. Yes, ukukhonza okungayisikho okwesabatheni. So abanye bazakwamukela ngokuvuma ukuthi yeli iqiniso befulathela iBhayibheli. Kanti abanye ke bazamukela esandleni. Kusithi ukuthi khona ufundile lapha ukuthi phezulu kuyini okunyaza kwenza ukuthi khona abangalapha lolu akumelanga bathenge kumbe bathengise. Okay? So kulokwenza ke ngani ngokwamukela esandleni khona ukhana ukuthi wena ngenxa ukuthi ufuna ukuthenga, ngenxa ukuthi wena ufuna umsebenzi. So uzavuma ukuthi hayi yiluphawu lolu olwabe solufakwe isilo. Not ukuthi uyakholwa wena ukuthi khona yikho, but ngenxa ukuthi ufuna ini umsebenzi, ufuna impilo, economy, so suza kwamukela ngapi esandleni. Lokuphumula enxa uyekela ukusebenza ngalolo suku kungayisukuthi hayi ukuthola eBhayibhelini kodwa kuphela ngenxa ukuthi ufunani, ufuna imali, ufuna ukusebenza. So siyavuma ukuthi
la sone sesisehlakalo sokuguqwa kanjani Komhlaba. Kakhulu. ongena phakathi pho nxa kunjalo kuzaba lento ezibuhlungu kangaka kungani ukuthembeka usuku ngosuku enkosini kuyindlela yokulungiselela isikhathi esizima esizayo nasokucina na vele impilo yethu mfundisi kumele ukuthi ibe yimpilo yokulalela uNkulunkulu yokulalela uNkulunkulu singavele siphila impilo yokulalela uNkulunkulu lanxa sokufika isikhathi sobunzima sokuthi uSathane sefuna simlalele uhamba kwethu loNkulunkulu ukujwayela kwethu lempilo yethu vele kuzakwala alright ngikhunjuzwa yi3 Hebrew boys yakwazi ukuthi oDaniel even labo Mishael kwakukibo kwakuyindlela yabo vele yokuphila babejongile ukulalela uNkulunkulu abazange beqalisa ukuzama ukumlalela sokufaka isithombe ukuthi khothamani ukuthi hayisizakwala mbonani ingozi esilayo njengamaKristu sicabanga ukuthi singaphila loba njani kathesi sizabona sokufikile ukuthi kuyalo sizalungisa khonapho but ingozi sizakwehluleka bekumele ukuthi vele siphile ngentando kaNkulunkulu simthande simzwisise so lanxa icrisis ifika vele sizakwenelisa ukuma alright sikhona lapho mfundisi lapha kakhulu kubabukeli labalaleli ukuthi ingqondo yethu vele yikuyini esigxila sikuphethe so kuhle ukuthi sifunde iBhayibheli kube yilo isivikelo isikhathi sizonke naloba kubuya amaqhinga esitha la into esesijayele ukuyenza ngeke ngisusu nge1 day so kuhle ukuthi silalele uNkulunkulu umdali not isitha esadalwayo isitha sadalwa so uNkulunkulu nguye umdali lithintile laphana ukuthi indaba enkulu yokukhonza uNkulunkulu amavesi wonke asikhuluma ngawo ngubani umeze njani akhonzwa akusifundele uSamuel 14 verse 7 singakayi phambili Samuel 14 verse 7 abese sithi lapha ngelizwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile ukhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi leli verse ngokubona kwakho incwadi kaSamuel chapter 14 imumetheni isibize bana senzeni kakhulu mina ngikuzwisisa lapha mfundisi ukuthi isibisela kundaba esike sayithinta eyokukhonzwa kukaNkulunkulu vele okwenza uNkulunkulu afanele ukukhonzwa yikuthi ngumdali kakhulu so ivesi leyo ithi umhlaba wonke kufanele ubizelwe ekukhonzeni uNkulunkulu ngoba nguye yedwa owadala so kuthi ukuthi abanye uNkulunkulu konke lokho esingakulandela okungazange kube lesandla ekudaleni ekubekeni izinto lezi akumelanga sikulandele kusibisela mfundisi kuGenesis chapter 1 ukuthi ngensuku eziyisithupha uNkulunkulu wadala so nxa wadala ngensuku eziyisithupha umbhalo usitshela ukuthi ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waphumula waselubusisa usuku lwesabatha i7th day vele ayifani lolunye usuku ayifanani leFriday ayifanani lesonto ayifanani so iyahlukile ngoba ilesibusiso ile tag ile signature kaNkulunkulu so uNkulunkulu wafaka isibusiso wafaka kusabatha wasekhomanda umuntu wonke ukuthi njengoba yena ephumule wonke umuntu kaphumule ngalolo suku amkhonze so isabatha usuku lwesabatha yilo mfundiso olusibekela kucaca ukuthi uNkulunkulu weqiniso nguphi ngulo owadalayo so kusibisela kuworship mfundisi ukuthi nxa sikhothama ngesabatha siveza ukuthi uNkulunkulu esimkhulekayo ngulo owadala izulu lomhlaba so yikho sisithi uSathane ulwisa kakhulu indaba yesabatha ngoba yiyo yodwa eveza uNkulunkulu weqiniso ofanele ukuthi akhothanyelwe ngoba layo uSathane ufuna ukukhothanyelwa yikho ekupheleni kwesikhathi ezafaka eyakhe isabatha counterfeit la ulolwakho uphawu ulolwakho usuku lendlela yokukhonza uyifaka abesefumana abantu bayamkele njani kambe uyakhuluma kuhle lathi yini hayi uyakubisa ungani uyakubisa so khonapho I think uyichaya ekhanda udadewethu laphana ukuthi
yikho uSathane elwisa isabatha Yes. ngoba yiyo eveza obani uNkulunkulu uthi ngumdali yiyo lo eveza impawu leziyana. So uSambulo uthi khona isiphepho lesensukwini zokugcina uSathane uzasebenzisa ini iforce, uzasebenzisa amandla ukubulala bona abangasoze bavume ngoba yena ufisa ukuthi ekugcineni kubonakala ukuthi ngubani ole authority. Ngoba endabeni yokukhonza siyabe sitsho ukuthi onguyo wadalayo mbani. So uSathane ufuna ukuthi nxa ekhothanyelwa ngalo uphawu lwakhe counterfeit Sabbath lay uyabe ufuna ukuziveza ukuthi na nguyo le authority over ubani uNkulunkulu. So uyachiyezwa ukukhuluma ethana zigoqwe madoda. Yes, iBhayibheli iyaveza ukuthi hayi ekugcineni uzasebenzisa ini ukubulala lakho konke angakusebenzisa ukuthi abantu bavume bamukele uPaulo lolo. Kanti ke uNkulunkulu ngapha kuSambulo 14:10 usinika isixwayiso sokuthi kungabi khona ozakhonza isilo lo mfanekiso waso ngoba uyabe sezifaka ekumeni sexabana lobani lo nkulunkulu ngoba ukwamukela uPaulo lwesitha ukwamukela uphawu oluyi-counterfeit Sabbath kuthi ukuthi khona usunjani usuflathela uNkulunkulu oweqiniso nguye wadala izulu lomhlaba. Manje mfundisi Khumalo into ithintayo izabuya ile repercussion ile mpumela eyokwala umi entandweni kaNkulunkulu. Ungafunda uSambulo 13 verse 13 kusiya ku17 uyasitshengisa iforce amandla uSathane azawasebenzisa ukuzajezisa uthi akuthiwa asoze abakwala ukwamukela uPaulo lesilo baza kwaliswa ukuthenga lokuthengisa kuthi ukuthi kuzaba lama economic sanctions ukuthi kulendlela kuthiwa imigoqo izavalwa vele all avenues izavalwa for Christians abazakwala ukuthobela intando yalesi silo abese sithi okunye abazakwamukeliswa yikufa. Umfundisi ethintile sike sathinta indaba yokuthi umfundisi imbali ezaziphinda i-dark ages izaziphinda eyokuthi ulaka lwesitha luthelelwe kulaba bakuma beqinisile elizweni likaNkulunkulu. Ngizafuna sikhangele futhi enye indaba yesehlalo sensuku zokugcina esifumana kuJoel ngo2 verse 21 kusiya ku24 lo msebenzi 2 verse 1 kusiya ku4 amanye lama verse sawaxoxa kasibale uJoel kuphela 2 verse 21 kusiya ku24. Ungesabi wena lizwe thaba uthokoze impela uJehova wenze izinto ezinkulu. Lingesabi lina zinyamazana zeganga ngoba amadlelo asesiba luhlaza izihlahla zesithelo izithelo zaso imikhiwa lemivini kuthela kakhulu. Thabani lina bantu baseZiyoni thokozani kuJehova uNkulunkulu wenu ngoba ulinikile izulu lewindla lenkwindla ngokulunga ukulilethela izulu elinengi kanye lezulu lenkwindla lelentwasa njengakuqala. Iziza zizagcwala amabele izikamelo zizaphuphuma iwayini lamafutha. Siyabonga nxa sikhangela ke umsebenzi waPostoli 2 verse 1 kusiya ku4 esiveza ukuthi basebenjani inhliziyo basebemoya uJehova waseletha umoya kaPentecost u41 kusiya ku47 sesihlangana labantu abaningi bebhaphathizwa ngenxa yalokho kuyini okwakhulunywa ngakho kwagcwaliseka kakhulu kuya leminyaka esithi na i1st century kwaba lempumela bani ufuna sike sikhangele impumela eyenzakalayo ungakhala uJoel 2 verse 28 angithi nguye othinta futhi ngemvula yokuqala ezakwenza ukuthi amadodana aphupha amaphupho babona imibono njalo njalo so forth. Kuyini esikubonayo kule mpumela bani eyenzakalayo? Sithola amandla amakhulu kaMoya Ngcwele esebenza ebandleni kaNkulunkulu. Esikutholayo lapha ukuthi ibandla lakhula kusetshenzwa ngamandla nxa singakuqhathanisa la namhlanje ukuthi kathesi umoya kaMlima ukathelwa nxa umoya kaMlima ungathelwa ngamandla ibandla lokho likhula siyathola ukuthi abantu abaningi bayangena emsebenzini kaMlima
sonke sibe lomfutho kulangathelela ukusebenzela umlimi lapho esihlangana khona mfundisi Khumalo sebesikhuluma kuphela ngendaba zikamlimi. Kambe singathinta ngamafitshane yini impumela eyenzakalayo kubandla elitsha uTestament elitsha mhlazana kwalethwa umoya engcwele wePentecost ku-Acts 2 verse 1 kusiya phambili ngale kule mpumela bani esibonayo. uJoel mfundisi usebenzise indaba yokulima le ndaba yevangeli lokuhanjiswa kwalo lokwamukelwa kwalo ngabantu. Uthe kulezulu lokuqala lezulu lokugcina izulu lokuqala ngelokumilisa liqhubeke linetha kukhula then izulu lokugcina libe selivuthisa. So ukuyembuzweni wakho uverse 24 mfundisi kulesithembiso esasikhulunywa nguJoel ukuthi kungani izulu lokuqala uthe impumela yokuthi iziza zizacova. So ngifuna ukuphendula umbuzo wakho ngikhangele khona uthi khona ungafunda uActs chapter 2 uActs chapter 4 umoya kaNkulunkulu wehlela abafundi Pentecost kwabuya ukugcwala kweziza amandla kamoya oyingcwele athelwayo mfundisi ayilethi igrowth ukukhula kwebandla okwesabekayo ngoba kuthiwa isemoni kaPetri yodwa nje aba 3,000 kuthiwa bazinikela babhabhathizwe later on 5,000 nxa sibala imisebenzi chapter 4 njalo kulokho kusiya ibandla likhula ngamandla amangalisayo. So yikho ukugcwaliseka kukaJoel esithi iziza zizaphuphuma kube njani. So umsebenzi wokuqala kamoya siubona ulezithelo ezimangalisayo lo msebenzi omkhulu abe sesithi kodwa umsebenzi wokugcina ke kamoya uzabula amandla aphindiweyo kulawo wokuqala. Yikho kuletha ngabangela yokuthi ube lamandla aphindiweyo lokuqala. Actually mfundisi ukugcizelela khona phansi lokhu kuyinjongo kaNkulunkulu ukuthi umsebenzi wevangeli uphutshe ngamandla amakhulu ungaphuthi ngamandla phansi hayi ngoba umlimi actually kuthiwa ngalesi sikhathi se first century ngitsho lamaJuda ayephikisana lalabantu azavuma ukuthi namba abantu laba abathene umhlaba wonke upside down sebefikile futhi lapha. So umlimi ujonga ukuthi khona kunga into le ingabi into ecatshileyo hayi ivangeli lingacathi ukwenzela ukuthi khona umuntu abe lethuba lokuzikhethela. Yikho nxa ukhangela usehla usiya phansi laphana kuthiwa kumele silungiselele silungiselele imvula le yokucina sibe yingxenye yalomsebenzi ngoba kuthiwa akusoze kwenzakale ngawethu amandla ukuthi ke amandla lawa anjani enzakala. uZakhariya 4:6 ukhuluma ukuthi khona akusoze kuye ngempi kumbe ngamandla ethu kodwa ngomoya onjani umoya kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Ake ngikhangele ke nxa lezi zinto sesenzakala ithathela lapha akagcina khona ukukhuluma thinta ngokusebenza kwabantu abanengi. Akusifundele uSambulo nge-18 verse 1 kusiya ku4. Sambulo 18 verse 1 kusiya ku4. Revelation chapter 18. Emva kwalokho ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini yayilamandla amakhulu njalo umhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwayo yamemeza ngelizwi elikhulu yathi idilikile iBhabhiloni enkulu isibe likhaya lamadimoni lomango wabomoya ababi lomango wezinyoni zonke ezingcolileyo lezi nyanyekayo ngoba izizwe zonke zinathe iwayini elihlanyisayo lobufebe bayo amakhosi omhlaba afeba layo labathengisi basemhlabeni banothiswe inotho yayo edlulisileyo. Ngabuya ngezwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi bantu bami phumani kuyo ukuze lingahlanganyeli ezonweni zayo ukuze lingehlelwa yizifo zayo.
Siyabonga. Ungathatha lo Habakkuk 2 verse 14 lo Matthew 24 verse 14 la amavesi aveza uba umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni uza kuqedwa ngayiphi indlela njani. Yeah. Esikuthola laphana kuSambulo 18. Yeah. uSambulo uJohane uthi wabona ingilosi. Yes, ingilosi sitsho ini isithunywa kumele abazachumayela ensukwini zokucina belamandla ngoba thola ingilosi leyi had great authority. Yeah, alamandla amakhulu njalo umhlaba wakhanyiswa yile ingilosi. So ngamanye amazwi ivangeli ensukwini zokucina nxa sokugoqa umhlaba uNkulunkulu ujonga ukuthi angathela imvula yakhe yokucina leyana ivangeli liqediswe ngamandla amakhulu. Umhlaba wenziwe njani? Ukhanyiswe yileli ini ivangeli eliyabe lithwelwe yini abantwana bakaNkulunkulu sinzokugcina. Bemfuna ukungezelela ngithi kulokho okukhulunywa ngumfundisi uKhumalo ukuthi ekulethweni kweli first rain kuthiwa ivangeli emhlabeni wonke okwakuhlala khona abantu lafika ngesiqubu futhi ngamandla. So kusitsho ukuthi akula muntu ngifuna ukugcizela indaba kaMateyu 24 verse 14 ukuthi kutsho ukuthi singaphiwa amandla aphindiweyo ensukwini zokucina ivangeli liyafika emkhawulweni womhlaba wonke umuntu uzalizwi lizwi yikho uHabakkuk twethe umhlaba wonke uyagcwala ngenkazimulo langolwazi ngoNkulunkulu. So kusitsho mfundisi ukuthi thina sile part to play thina esiphethe ivangeli leli esilizwisayo ukuthi kufanele siligijimise wonke umuntu esigudlana laye uJesu kabe mazi lokuphela kwesikhathi abekwazi ngoba izibonakaliso ziyasitshela ukuthi sokuseduze sokusemnyango. So sile challenge ukuthi akasihambise nivangeli amandla azaba makhulu kakhulu umhlaba masinyane uyavuka. Abantu bayathanda ukwesaba ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bathanda ukwesaba kakhulu. Kanti ke uke watsho okamaphosa futhi yena ukuze kuthula umoya engcwele kumele kube lengxenye abantu abaningi abasebenzayo. uNkulunkulu usithembisane bathandekayo kuMateyu 28 verse 18 kusiya ku19 la kuMateyu 10 ivesi ka1 uthembisane abantu abakhe abangavumana benze umsebenzi wakhe. Kumpikiswano lenkulu esiphakathi kwayo amandla akuJesu uthi yena amandla wonke aphiwe mina thina okwethu kumele sihambe thina okwethu kufakaza amandla kuKristu sezanikwa ukuthi leli vangeli yakuba yibufakazi. So nxa kungazange kwafakazwa ngoba yilo lamavili 11 mfundisi. So leli vangeli kumele endaweni zonke ezidaladini lapho esihamba khona thina amandla vele sesiwanikiwe nguKristu okwethu kuhamba sifakaza. Futhi kuthiwe singesabi ungigcizelela umfundisi indaba yokwesaba ukuphatheka emsebenzini sesaba ivini ipersecution sesaba ukuhlukuluzwa sesaba so uJesu uthe bhekani ngilani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Sithintile ngokuthelwa kwemvula yokugcina eyeza phesa umsebenzi kaNkulunkulu zokugoqa lomhlaba. Kambe singaqinisa njani abalaleli ngamalungiselelo omele siwenze maqondana lokwamukela le into ukuze sibe lamandla okwenza intando kaNkulunkulu? Mbonani amalungiselelo aqhakathekile bona wonke umuntu alungisele ungaba lani ekhuluma khona? Yes, singakhangela ukuthi abakuqala ku1st century balungiselela njani. uJesu wathi ke hlalani lapha eJerusalem. Lize lamukeliswe isithembiso sika Baba sika Moya ingcwele. So inga ufunda kuActs chapter 1 chapter 2 kuyasivezela ukuthi bahlala belinde ngokukhuleka. Yes, so ukukhuleka kuyadingakala ekulungiseleleni ini ukuthelwa kwemvula yokucina enhlizweni yomuntu. Njalo kuthiwa basebemunye, sebemoya munye. Sebengqondo yinye. Yikho kwenza ukuthi khona ke umoya onjani oyingcwele uthelwe kibo bonke ababehlangene endlini ephezulu. So lathi ke balaleli nababukeli nxa sikhangela ukuthi uThixo asithelele ini imvula yokucina kumele silinde ngomthandazo la ngokuzila ukudla kumele silinde njalo ngokuvuma intando kabani kaNkulunkulu ukuvuma isono sisichiye ukwenzela ukuthi umoya oyingcwele asisebenzise phela ngoba kasoza asisebenzise sixabane lobani loNkulunkulu. So ngokunye kwangikhona okudingakala ukuthi kusincedise khona lokho ukuthi sithole umoya oyingcwele.
Yeah. Bengicela ukungezelela ungafunda Acts of the Apostles ku-chapter ethi the gift of the spirit. Yes. Ithokunye ababelinde bekwenza bethandaza kwakuyikuvuma izono. Kakhulu. Babedela isono, bevuma izono, bebuyisana omunye komunye. Kakhulu. Kuthiwa babezihlola kangaka enhliziyo, i-deep heart searching. Ngicabanga ukuthi babukeli labalaleli yiwumsebenzi omkhulu okumele ukuthi ngasiyawenza ensukwini zokugcina nxa silindele ukuthi uNkulunkulu asithelele umoya wakhe. Yes. Siyabonga umaphosolani okwakho kokugcina. Engakusho kubabukeli labalaleli phakathi kwale impikiswano enkulu esiphakathi kwayo. Kasilindeni sifunda iBhayibheli. Yilo lisivikelo, yilo kuphela esingama ngalo ensukwini esiphila kizo. Sithi kulotshiwe ukubana ilizwi lithi. Yikho uJesu anqoba ngakho. Singathatha imfundiso yomuntu ngeke sinqobe, kodwa singathatha ilizwi linjengoba linjalo siyavikeleka kule impikiswano esiphakathi kwayo. Siyabonga ngingakanika ukukhumula bana atsho wakho kokugcina balaleli. Sesifundile ubana uNkulunkulu uzawugoqa lomhlaba. Ziyakuza iziphepho. Kodwa injongo kaJesu Kristu ukuthi phakathi kweziphepho zonke asithungamele sefika ekhaya. Khumalo ngatsho lakho lokugcina. Engakutsho balaleli lababukeli ukuthi uSathane ujonge ukubana alethe ke isiphepho sokucina sokuhlukuluza amaKristu laba bazakuma loJesu besamukela uphawu lwakhe uJesu lokukhonza kweqiniso ukukhonza ngeSabatha njengoba iBhayibheli ikhulumile. So injongo kaSathane ukubana ke afake ukukhonza okungayisikho ukuze aziveze yena njengowaye onjani ole authority. Kodwa ke sikubonga ukuthi uNkulunkulu sithembisile ukuthi hayi indlela eyokuthi siyefika ekhaya usilobele eBhayibhelini njalo wasivezela ukuthi singama elizwini siza kuphutsha ekugcineni siyefinyelela ekhaya. Amen. Sikhulekeni. Baba othandekayo usezulwini, siyabonga ukuthi kawufihlanga lutho ngalokho kuzakwenzakala ekupheleni kwezikhathi. Sithanda Nkosi ukukhuleka ngalesi sikhathi ukucela ukubana lapho sesifundile ngentando yakho sinike amandla okuhlala elizwini lakho, amandla okulizwisisa iBhayibheli, kanti lamandla ukuvuma ukuthi umoya oyingcwele athelwe kithi ukuze phela sisukume sibe lengxenye yokumemezela leli vangeli ngoba yilo elizaqedisa umsebenzi. Sicela ke uphathise umlaleli munye ngamunye nombukeli munye ngamunye alubana sicabangisisa ngalezi ziphepho ezizayo ekutheni umhlaba ugoqo ukuthi sikudinge Jesu kusasekhathesi insuku ngensuku zokuphila kwethu sihambe lawe ukuze nxa kufika lezi ziphepho sesivele sihamba lawe sisenelisa ukuma eqinisweni lakho. Siyabonga ukuthi siza kunqoba alubana sivuma ukuthi usiqhube manje sithungamele kukho konke kuze kube isikhathi lapho uza kugoqa umhlaba. Sicela ukuthi usigcine sisentandweni yakho ngoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. Amen.